you can blame us for doing whatever we could to make sure FDLR doesn't cause Rwanda problems, and whoever was supporting that. Kutunenga ko hari icyo twakoze kugira ngo umutekano w'abanyarwanda udahungabana. Ati ibyo rwose ushobora kutunenga, ariko rwose kuvuga ko ariko twagize uruhare mu itangizwa ry'amakimbirane make mu burasirazuba bwa Afurika Demokarasi ya Kongo, ibyo rwose waba wibeshye. Murabizi mwese intangiriro yabyo, ndetse yewe n'uwabitangije. Aba barwanyi ba M23 murabizi ko baturutse mu gihugu cya Uganda bajya gutera mu burasirazuba bwa Kongo, bafite ibyo baharanira. Ariko se kuki kitagirwa ikibazo cy'abanya-Uganda? Are these things I'm talking about new to you? You don't know them? Bimwe rero mu byakuruye amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba hari imirwano ikomeje guhuza M23 ndetse n'ibiro ry'ingabo za leta. Hanyuma leta ya Kongo yagishinja kenshi cyane ko u Rwanda ari rwo rufasha uyu mutwe wa M23 cyangwa se wa M23 rukayiha intwaro, rugatoza abasirikare, hanyuma bakajya mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Nibirega ariko u Rwanda rwagiye ruhakana, ahubwo rwo rugashinja Kongo mu bihe bitandukanye ko iyo yifatanya n'abarwanyi ba FDLR ibashyigikira, ibaha ibikoresho, ibaha amafaranga mu buryo bwe, kandi uyu ni umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ariko kandi mbabwira yuko White House n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeje mu buryo budasubirwaho ko u Rwanda na RDC bigiye kugira amasezerano ya nyuma. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byemeje bidasubirwaho ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigomba gushyira umukono ku masezerano ya nyuma tariki ya 4 Ukuboza 2025. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa White House witwa Caroline Leavitt ku itariki ya 1 Ukuboza 2025 ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Yagize ati kuwa 4 Perezida Trump azakira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa RDC Felix Tshisekedi basinya amasezerano y'amateka y'amahoro anetse n'ay'ubukungu. Mu cyumweru gishize Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bemeje ko biteguye kujya muri Amerika gusinya aya masezerano, bagaragaza ko atanga icyizere cy'amahoro arambye. Amerika yatumije n'abandi bakuru b'ibihugu byo mu karere kugira ngo bazitabire umuhango wo gusinya amasezerano nk'abatangabuhamya. Abo barimo Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto, nka Perezida w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community, na Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibiro bya Perezida w'u Burundi Ntare Rushatsi byatangaje ko kuri wa 2 Ukuboza 2025 Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kujya ndetse yahise anagenda muri Amerika kugira ngo rero azitabire uyu muhango. Tariki ya 1 Ukuboza leta ya RDC yohereje muri Amerika itsinda ry'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru bazitabira umuhango, barimo Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ndetse n'abaminisitiri benshi cyane bagomba kwitabira uyu muhango ugomba kubera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro by'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero ni kenshi u Rwanda rwagiye ruvuga kuri umutwe wa FDLR wagiye ushinjwa, u Rwanda rwagiye rushinja ko wifatanya na leta ya Kongo, ndetse no mu ngingo z'imbere ziza muri aya masezerano u Rwanda rugiye kujyana na Kongo harimo kubanza gusenya umutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda rukazabona kuvanaho ingamba z'ubwirinzi. Perezida w'u Rwanda rero yagiye avuga byinshi cyane, ndetse yaragize ati mbese Macron yigeze avuga kuri FDLR. Perezida Kagame avuga ku banyaburayi rero bashaka ikibuga cy'indege cya Goma. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ibihugu by'i Burayi byifuza ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa, byirengagije ko ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifunze, ndetse hari n'umutwe w'iterabwoba FDLR ukora mu burasirazuba bw'iki gihugu ukanateza umutekano muke mu karere. Mu kwa 2025 Ubufaransa bwateranyije inama igamije gushaka uko ibikorwa by'ubutabazi bigenerwa abatuye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Perezida Emmanuel Macron avuga ko mu gihe gito ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa kugira ngo rero imfashanyo zigere kubo zigenewe. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuwa 24 mu Ugushyingo 2025 Perezida Kagame yavuze ko ubu bidashoboka kunyura mu kirere cy'Iburasirazuba bwa RDC kuko ikirere gifunze. Ati indege ntabwo ziguruka mu kirere cy'Iburasirazuba bwa Kongo kuko guverinoma ya RDC yafunze ikirere cyabo, none urashaka gufungura ikibuga cy'indege ahantu ikirere gifunze. Abanyaburayi bavuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kigenzurwa na M23 n'abandi bari inyuma. Perezida Kagame yasobanuye ko kuva mu bihe byashize FDLR ifite ibice byinshi cyane igenzura mu burasirazuba bwa RDC. Ati guverinoma ya RDC, FARDC na FDLR mu by'ukuri FDLR igenzura ibice byinshi cyane kuko buri munsi babaga bahanganye na M23 na mbere yuko bariya bagenzura ikibuga cy'indege bahagera. Perezida Macron Emmanuel
yigeze kugira icyo ashaka kuvuga kuri FDLR. Uzi impamvu? Hari amateka maremare hagati y'iyo FDLR n'abo bandi bo mu Burayi. Yashimangiye ko abagenzura ikibuga cy'indege cya Goma batari M23 n'abo mu Burayi bagenzura FDLR. Niyo mpamvu rero ntacyo bajya bavuga kuri FDLR. Uzabibona igihe cyose iyo havuzwe ikibazo cy'umurasirazuba bwa Congo bavuga M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, bagera kuri FDLR bakongorera badakeneye ko hari ubyumva. Perezida Kagame yasobanuye ko ku ruhande rwa guverinoma ya RDC hari abantu bamwe bafite uruhare muri ibi bikorwa bibi, atari guverinoma yose. Ashimangiye ko abanyamurayi bafite uruhare rukomeye mu mateka ashaririye u Rwanda rwanyuzemo kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ati niba bibwira ko bashobora kuducecekesha ngo tureke kuvuga uruhare rwabo mu bibazo bikomeye cyane bishingiye ku mateka byabaye hano mu Rwanda bikambuka muri Congo, aho ubu hari imvugo z'urwango bikozwe n'abayobozi nabo bandi bo mu Burayi bagashaka kubipfukirana. Ati ndetse ntibashake no kubivugaho, hanyuma rero bakavuga ko kuri Goma M23 n'abandi bayigenzura, ariko aho byavugiwe hari n'abo bandi bagenzura guverinoma ya RDC na FDLR. Niyo mpamvu nta muntu ushaka kuvuga kuri FDLR. Perezida Kagame yahamije ko mu gihe abanyaburayi bakwifuza ko abantu basubiza amaso inyuma bakareba uruhare rwabo mu mateka ashaririye u Rwanda n'akarere rurimo muri rusange, nabyo bishobora gukorwa. Umujyi wa Goma wafashwe tariki 27 Mutarama 2025 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje ingabo za FARDC, SADC ndetse zarwanaga n'uyu mutwe wa M23. Hanyuma ku rundi ruhande byagiye bivugwa byo abari byinshi cyane, ariko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuze ko bazi ko abahungu ba Habyarimana n'abandi bantu bahunze u Rwanda bafitanye imikoranire na FDLR. Yavuze ko bakurikiranye bakamenya ko aba bantu baterwa inkunga n'abantu bari i Burayi, ibihugu by'i Burayi, nyamara usanga bakomeza rero kuvuga ngo FDLR ntayihari. Erega iyo tuvuga FDLR si bo bonyine tuba tuvuga, batizwa imbaraga n'abandi bantu, leta ya Kinshasa n'abandi bantu banadatinya kubigaragaza. Perezida Kagame kandi cyakora avuga ko usanga nk'imyanzuro ya UN usanga itabyitayeho, ahubwo bakirebesha hirya. Aha ndetse Kagame yibukije ko muri Congo hari ingabo nyinshi, Burundi kigaragaramo 10,000, hakaba izindi ngabo za Uganda muri Ituri. Aba bose ngo baratumiwe, ariko ngo nka Uganda ngo ni ukugira ngo rero ngo barandure ADF, umutwe witwaje intwaro uturuka Uganda. Yagize ati waba uzi umubare w'aba ADF kugira ngo rero umenye impamvu Uganda ihari. Yewe icyo ntekereza nuko wenda niyo FDLR ari bake, ariko twebwe ntitwabifata nk'ibisanzwe kuko bitwa umutwe w'iterabwoba niyo baba 5. Yagize ati kandi kuba aribo bakoze jenoside hano bakaba baterwa inkunga na leta ya Congo n'abandi bantu ni ikibazo tutafata nk'ibisanzwe. Kagame yavuze ko abanyaburayi usanga bashaka rero kumubaza ngo FDLR ni bangahe, bagashaka kuvuga ngo ni bake, ndetse bashaka kwerekana ngo u Rwanda rurakabya ntirukwiye kugira icyo ruvuga kuri FDLR, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye abivuga. Ati turabizi ko rwose, ati uwo muhungu wa Habyarimana ari gukorana nabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Akaba rero ari uwitwa Leon Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana. Rero niwe byagiye bivuga ko ashobora kuba ari mu mikoranire ikomeye cyane n'uyu mutwe wa FDLR. Ni byinshi rero n'amasezerano yitezweho mu by'ukuri kurangiza amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Congo. Hanyuma ku munsi w'ejo tariki ya 4 bivugwa ko Perezida Paul Kagame agomba kuba yahageze, Perezida Felix Tshisekedi agomba kuba yahageze, ndetse Dr William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya nawe agomba kuba hari. Ndayishimiye we yanarayeyo rwose, ejo yateze indege mu gitondo cya kare yerekeza i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande ibi biganiro bimaze iminsi biba bigaragaza ko ibihugu byombi ari u Rwanda rufite ubushake, ari Congo ifite ubushake. Ariko wareba ku bindi biganiro biri kubera i Doha muri Qatar hagati ya Congo ndetse na M23, ubona ko ubushake bwari buhari, ariko wareba nk'agahenge ntikigeze kubahirizwa. Imirwano ubu ngubu tuvuganira irakomeje, ndetse kandi irakomeye cyane mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Gusa Kivu y'Amajyaruguru hari imirwano z'abarikani na za Masisi idakomeye cyane, ariko nk'ahitwa za Uvira ho n'ibintu bikomeye cyane, kuko bivuga ko M23 nyuma y'uko igigabwa bitero bitandukanye n'ihuriro ry'ingabo za leta nayo yafashe intwaro ziremereye cyane, yambuye aba barwanyi
ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse mu bice bitandukanye bya Goma, hanyuma iramanuka birashaka imisiyo bafite niyo guhita ibabohora vuba na bwangu kariya gace ka Uvira cyangwa se la teritwari ya Uvira, hanyuma bakavanaho ingabo z'u Burundi, bakavanaho ingabo za Congo, hanyuma bagakomeza mu bindi bice bitandukanye za Maniema, za Chopo ndetse n'abandi batandukanye, ariko bashaka no gutanga icyo navuga ngo gasopo kuwitwa Neva, kuri Perezida Neva. Baherutse kujya mu gihugu cy'u Burundi baganira na Perezida Ndayishimiye, bamubaza impamvu yohereje abasirikare, arabyumva ariko avunira ibiti matwi ntiyagira icyo abikoraho. Hanyuma barashaka gutanga isomo nyuma yo gufata mu mujyi wa Uvira, barashaka guhita berekeza mu gihugu cy'ubundi Bujumbura, hanyuma bakibariza Neva ubwe amaso ku maso, imbona nkubone impamvu yohereje bano basirikare. Binavuze kuba ko benshi bakomeje kurwa muri iyi mirwano, ubusubirizo benshi cyane kabisa, nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaruka ati imva ni nyinshi cyane z'abasirikare mu Burundi, abajenerali, abakapiteni, abamajoro bose baricwa munsi kundi. Ati n'abarundi barakariye Perezida Neva, baribaza impamvu yuko abana babo bakomeje kurwa muri intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Reka mashimwe mbifurize gukomeza kugira